are you? Hello, may udto, may gabi at may hapon. Nako karon diri sa may gitawag og Schawrzsee. Schawrzsee. Black Lake. Ugly lake. Hala tong mga nangawa ng mga pato ng lakaw na to. Dito. Naigapaingon diri. Sneaky pink. Ha? Sneaky pink. Tara ang mga dak. Maklaro. Ugly duckling. Nya dahil ka kunuhay mo naog. Kung gusto na mo naog. Nya kasadihang hugo kayo. Schawrzsee, nice kaya. Tuwa dito. Sa likod ani, kani nga bukid, kani ka na. Diha mi nagpuyo. Kani nga dako, kani dako pa ni kayo. Hello, Tersana, may gabi maayong kadlawon. Mata pa ka diha. Ug naay mga dito sa kalangitan, naay nagalapad-lupad nga mga unsa kini, mga jet plane. Tura, kita mo bagis-bagis sa langit. Lilis langit. Dito sa kalibunan, kalibunan. Hello, may gabi. Shoutout sa mga nananaw karon. Ug shoutout sa mga mata pa karon. Ug sa mga nangatulog, hala-hala, mata-mata. Naghimo na po silang bagong building dito. Tamis tong atong sa kuan. Managing og lake. Ala. Na. Kita na. Bangkalengke. Guwat ko og ganang isda. Magi. Dagko kay isda katong nagian namo ba? Karpa. Diri wa man pakita diri eh. Please, one time lang. So, mura ka to akong ika-share sa inyo mga higala. Daghang salamat sa pagtan-aw. May kadlawon. My husband. Du musst Deutsch sprechen. Ja, ich kann nicht Deutsch sprechen, aber nicht so gut. Du kannst, wenn du willst. Hallo, guten Abend. Hallo, Daniel. Guten Abend. He's watching. Ich brauche einen Friseur. Haare standing. Standen. Stehen. Stehen. Die Haare stehen. God, look there. No, it's not scary. Daniel is laughing. Wie geht's dir, Daniel und Ramelin und your baby? Hallo Celine. Hello, Princess Celine. How are you? Wie geht es dir, Prinzessin? Auch gut, danke. Yeah. Daniel. is Daniel watching. and Ramelin is sleeping. Hallo. S2. Warum lachst du, Celine? Uns geht's auch gut. Wo bist du? Wo bist du, Prinzess?
We are here in Schwarz. What's Schawrzsee. Schwarze. Black Sea. Black Lake. Wahrscheinlich, weil du mir Willst du mit die da Melli like was? weil ich mit dir live bin. Melissa, Melli. Was bedeutet das? Melissa, Melli heißt Melli. Zu Hause. Oh, du Arme. Sehr langweilig zu Hause. Komm schon. We're going to the other place and see all the leaf is from here. Look at the trees. It's bulb already. On the other tree is already kalbo. Kalbo is what? Kalb. Keine hair is what? Ja, Karl. Kal. Andere Bäume ist kahl. Kahl. Und die anderen Bäume ist halt Farbe. Zum Beispiel Orange, Grün, Rot und Gelb. Oder? Ja. May nainangin ng namingwit. Namingwit na si Uncle. Og maagi mi sa gate, kaya mato mi sa may giingon og pikas nga dapit. Unya og mulingkod ka diha, free. Oh my God, there is no fish, nothing fish here. Daghag mga tao diri o tanawa ang ubang mga kahoy. Ano dara? Pula. Red chair. Sa manini nga wa nay dahon. Pag winter walay dahon. Ooh. Hey, dako kay ni siya nga lake ay patuyok. Makalingaw. Naadre mga kuan informasyon. Alle informasyon. Und naata diri sa we are here in the middle of Schwarrzsee. Okay? And the gloomy frogs. Und dragonfly. Your sister. My sister. What? Hello to Hirsch family. Waldo family shout out. Slap. Daghan may naglakaw-lakaw.
Muna pine tree sa to Halos lang nila mga kahoy pare-pareho lang. Pine tree. I see ducky. Hello, ducky. Psst, bata. La. Muna yung pinakalas. Lasa, di pa malas. Tuyok pa man ni. May mga guwang ng mga kahoy pamutlon. Pay kahoy You can also walk over there and here. Fancy. Dito, madtumi dito. May pinaka-corner ko ng hider sa ilang mga lake. Medyo, kuan siya, naglapok-lapok ko siya. Dito, may gikan, Muna yung palibot na rin. Tayo mga kahoy doon ngayon, nagpula ang dahon. Ja. Und keine Fisch. Wala na siya bridge there. Manay dahon nga nahimog yelo ang dahon. Aw kahoy. Kahoy nga nahimog yelo ang dahon. Hangtod maupaw na siya. Sama ni ini daghan labong nagdahon karon nang upaw. Pareha ani na upaw na gid siya, wala na gid siya dahon. Stock water like it. No. Ano mga old fashioned sana. So, yeah. Schawrzsee. Grace, hello, shout out diha.
Here's a house from people. Nay nagpuyo diri ang ako ano. Kani mo ni siya si hedgehog. Hello, Libby. Body Freunde und die Besitzer seit Hirschles bekommen. Siya diha siya nagpuyo sa sulod ani. So don't touch it. Free to watch but not to touch. Free to watch but not to touch. Fancy. Free to watch but not to touch. But how they make this? Somebody make this drawing. Malen, oder was? Ay, hapit na niyo humad og tuyok. Matuyok na naman diri karon. Hang to dito. Hey. May mga kahoy nga puti og lawas. Mga na mga ko. Mga na mga dahon. Ito'y modak. Modak. Mga pato nga naglakaw-lakaw. Melting akong dairo nga si poodle. You are the one who makes me happy. Und dann gehst du quasi nur, wenn es in der ersten Reihe guckt. Hapit na dyan naman human o toyo. So, kita na sa may kalbo nga kahoy. Nanapod ang kalbo nga kahoy. No hair is was? Bald? Keine Haare. Wer hat keine Haare? Glatze. Keine Haare. Daghan mig maagian. Hello, Al Grace. Kumusta di agaw? Kind of ladybug. Kanilang mga kahoy na agi mga kuano murag coral. Minani. Dahil bago nga pine tree, oh. Bago na siya ang tubo.
Na 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 na. For fun. Asa raman to, nawa man. Dragonfly. Oh, here, Francie. Oh, yeah. Tasty. That's it. Aber geht das ja so, dass wir vom Markt gehupft auf der Maschine. Bye bye, thank you, Patrick.